आम जाऊँ आज पुरीर माता मठ चलते मुझे आपको देखा देखो साइड के जिनस बिक्री हो पिला ड्रेस ठार चश्मा पानी बोतल कोल्ड ड्रिंक्स आपन को चलते बहुत जिनस देखेबी जो पुरी तो प्राय लोक आस बुली जाऊँ आपण मैंने देखो ये हूँ मेन गेट जा पूर्व टिकेट करा पड़ू 10 टଙ୍କା लगा टिकेटा भितर हो हाँ चप्पलटा बाहर रखिकी जी स्टैंड रे चप्पल अलाउड ना भीतर को देखो केते लाइन लगी देखो एंट्री फास्ट अच्छी गणेशंकर मूर्ति राइट साइड नो एंट्री एपटे रिटर्न आसापी टिकट काउंटरटा देखो ये अच्छी टिकट काउंटर 10 टଙ୍କା लेखे टिकट करी भीतर को जी कैमरा नहीं जाई परिवे कैमरा किसी प्रॉब्लम नहीं मो भी लाइन रे ठियाली लाइन टा समस्त के मो भी लाइन रे आसी मो तो चाहिए सेपट तो पड़े टिकट काउंटर सेपट को पड़े चाहिए पड़े था ना लाइन टा समस्त लाइन कर जीवाटा सब बेस्ट जदि आपण मैंने मो चैनल सब्सक्राइब करना प्लीज चैनल सब्सक्राइब करूँ लाइक एंड शेयर करूँ देखो रियली गाई रखी बसवा भी कर जगन्नाथ स्वामी सब जगह आम देख पारे खोली पारे रथ देखिले सुंदर रथटा अच्छी सात 5 फुट हाइट गोटे रथ अच्छे जंटू बुआ डॉक्टर मत देखते से टाइप देखा केते ठाकुर एपटे अच्छे चैतन्य हाँ ना ना ये विश्राम नहीं हाँ ये विश्राम नहीं जो चिन्हटा रही शोबार जो चिन्हटा था जगन्नाथ को देखी आसब आम श्री जगन्नाथ देखु अण स्तंभ सिंह द्वार से चित्र भी ये अच्छी जय 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 श्री राम श्री राधे
না আর নয়, এবার তো আর রোদ নেই। କେତେ ମାଛ ବିଶ୍ୱରୁ କେତେ ମାଛ। ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ମାତା ମଠ, ଏ ବଡ଼ ହନୁମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମାତା ମଠ ହେଲେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଏଇପଟ ଆଇତମ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆଉ କ'ଣ ବଡ଼ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ବା କୋଉଠି ଦେଖିଲେ ଚାଲ ଦେଖିଛ ଯିବା ଆଉ ଚାର୍ଜ ସରିଗଲା ବନ୍ଦ କରିଦେବାଟା ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ। ପୁରୀରେ ପୁଣି ଫଟୋ ଉଠିବ ହବନି। ହଉ ଆମର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଏଇଠି ହବ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇଦବ କାଲି ସକାଳେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଶିବ ଲିଙ୍ଗଟା ତ ମସ୍ତ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ତିନି ଫୁଟ ଚାରି ଫୁଟ ହାଇଟ୍ ହବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି ନିମାପଡ଼ାରୁ, ତମେ ସେଟା ବୁଝୁନ, ନିମାପଡ଼ା ବାସୁଦେବ ଜୁଏଲାରୀ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ସେପଟେ ଏଠି ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଇଛି କୁକୁର ଆମର ଝିଅ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଦେଇଥିଲେ ଝିଅ ପତ୍ର ମାଙ୍କଡ଼ ଭିତରେ ଏତେ ଛାଇ ରେଷ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଆ ଭିତରେ ଖରାଦିନ ତ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏଠି ଗୋଟେ ପିଲା ଛାଇ ହେଇକି ବସିଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ବାଳୁତ ବେଳେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟିକି ଖାଉଛନ୍ତି।
ଚୈତନ୍ୟ ଶୋଇଥିଲେ ନାହାନ୍ତି ନା ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି ନା ଦେଖିଛ ତମେ ସିଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ନା ଆଉ କଣ ସିଏ ପଳେଇ ଯିବେ ଖରା ଯୋଗୁଁ ଦେଖାଯାଉନି ସପୋର୍ଟ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଜଗତଗୁରୁ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ରାମାନୁଚାର୍ଯ୍ୟ ସେପଟକୁ ଗଲାନି ସେପଟେ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଥିଲେ କଇଁଛ ପୁଳେ ବାହାରକୁ ଆସିକି ଏଇ ଫଟୋ ବାଟେ ଯିବା କେତେ ଫୁଲ ଅଛି ଏଇପଟେ ଆଗ ଆସୁନା ଦେଖିବେ ପାଣି ବୋତଲ କଣ ବୋଉ ଦେଇଥିଲୁ ବୋଉ କଣ କଲା ଦେଖିବି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ମାତା ମଠ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ଗରମ ଛାଇ ଜାଗା ଛାଇ ଅଛି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଜାଗାଟା ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେଉଛି चलो गौरी विवाह आश्रम माता मठ
ଆଉ ଟିକେ তুমি যাও চলো